Mayam Krumsari, Impact Helling being Taribo Punam Putram Oxley, Luna, Impact Helling Buru in the Manipur, Punam, Akugi, Tinsan Kajang about Musuma Samu, and about Musum Lena Tinaka, the Prazamiam the Hena, Mariksum, the Kanguna Hena, Nak Tok Akugi, Senan about Musum, Madu Care, taken to none of Gidamuta, which is program only, Dr. Usas Salam, Senior Medical Officer, Dr. Butram Oxley, and welcome to Impact Health. Topic as Manipuriam Toina, Nagaliba, Arthritis, Sarusrang Sigpa, Maruina, Ahanang Haktana, Sarusrang, Belena, Kayamaka, Tinaribiam, Asimatanga, Quakan and Zigdani, Adamasimato Krom, the home Tiki Matina, treatment begin having Matangani. Dr. Aham the Kanzan say Arthritis general term Kandamasicari within. Arthritis have a some hide Saru the South Topani, Maruina, and joint the joint have the big tongue, Sida like the tongue, Sida tongue, Ani the Saruki, Anije, Saru Ani the Hena, Pamjida, Saru Ani joint Toribaja, Saru Ani joint Tori, Sida the Saru Miam joint Tori, and the piggy climateric Matamze, as if Matamze, I'm doing idea quiggy about the piggy Taikonga, Pom, the idea of quiggy, some had the follicular stimulating hormone guide, Masida, estrogen, the quid difference, Lapa, Adolapa, the geese from the Akaiba, Amba climateric, the climatic have the menopause, lacting in Mamangis, the climatic high. I mean, Takunga lifting in Mamang, the whole Abanico, Asimatam, the Amba Potigas Hazi, said the Nipi, the Amba Tenere, and what when a money would be Nipi, Shuhin, Brian, and Tenazecose. At Oceanitis, some neither Quagisharu, Jojo, watching the Hadi, Arumba Pukiba, have the Nupado or the Gashu night, and Nupado or the Gana, some neither Kuli, Gumaka, Tangidana. I think it's what Tamaku, Mamajuna. I think in the Pita Haragachi and Kappa, Eli Quagin, I will be the 10th Pambiji, the Hinjang will be like Amashumala. I think what Rumara, they didn't be Amash question to Pinam Pinishipidana. I don't know why Black Paganda, Hangu, I think I will be young Yumbini, Potang, Rumato, I see high was a Mating neighbor at the Pishabi or going to Shimukuchi. I say, don't take pick or Kappa, don't ever. I think I will be in the Amokang and I big piece of a single vegetarian osteoarthritis, amber, degenerative process legally, Ayamba, I need where dear disease I Masan Wedagashu, I did wet bearing, I did quite Haxan Lumene, Lumba, Masa, Mokang Naba, Copa, Sumas and Nagal. Dr. Maruinam, Queen and Port Pugis Lady, Mayon Missy, Matatas, also Lumpurgam and Pursapam Coxley, Tam Kansuba Simkai Bumba, Bumbayam Coxley. Okay, Massimo Postulary at the boat. Massimoruina, who in Sangyun, listening to the my put on Pugi port with Dira, Moruin Massi, died comba, who family since the light with family Gumba, I am Boxum Uibina, who is Sabbath of the balance side, one of the but that's what I didn't have this. I'm not a hijam abanina. I didn't have the Ugan diversity. I did say he put on the look by a quality balance. One more quite Walabangatani, calcium deficiency, lacani, vitamin D deficiency, lacani, Asugum by Ambalak, but the osteoarthritis, Oigan lever. I did vitamin C, the calendar, but when osteoarthritis, when the treatment, Zikasunati, Maggie the Mile exercise beginning, or for vitamin, the replacement of Bigani. I don't know. I'm doing the Maggie Shoki by the hand, wait, we are Okibagi, trauma like Hibagi, Nagali, Habiwani, but cause to the but they like have one the balance died to the Sahiyam, but the we should take. I did love the Bayat and Potnam whatever. I did jam the weather, osteoarthritis, or the Kono mills, Sahiyam, 1,000 milligram per day, low high never calcium. I don't mind Hivaginium, Lazieva. I don't know, Naragan, 1,500 logion. She weird the Masihel in and I see Quiggy daily calcium to the Sahiyam, Agadi calcium, the Savigani, the water de calcium, the Homeopathic in the direct calcium, the PD, Quiggy over that lazy, and the man calcium, I do my tire when. Dr. Tang concerning see. Nasagi cano arthritis related over disease Mama, Tang, Sarugi, Mayama, the sick Panava, the South Topo. I am like Maru in my factors within. Nasai calcium war Pocopa, the balance, factor like report Lumba Pubo, Maggie Pessim, the portical. The basically must be reasons would put again. Osteoarthritis in a Adugi Ore, where tear disease, that is a weird bearing disease. I the Arumoku Bagumba, Arum Bagumba, the where tear Shoki was an osteoarthritis, degenerative processes, and others the Haragan rheumatoid arthritis. I go rheumatoid arthritis in Canada, Nagate, autoimmune disease. Autoimmune disease, I would the Maggie genetically, but the fact of Habitarico, my parental side to maternal side to Maggie gene, Quiggy, some like the DNA, RNA, and later. As a DNA cells, the Maggie, cells in the Sidaracoma, Pakanda Maggie.
ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯇꯣꯏꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯗꯤꯖꯤꯁꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯍꯧꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯦꯂꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯣꯁꯇꯤꯑꯣꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯇꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯣꯏꯕ ꯖꯁ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯕ ꯆꯤꯛꯄ ꯕꯁ ꯆꯤꯛꯅ ꯆꯦꯡꯊꯣꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯔꯨꯃꯦꯇꯣꯏꯗ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁ ꯑꯣꯇꯣꯏꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯤꯚꯔ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯦꯂꯤꯡ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯄꯦꯟ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯐꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯛꯇꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯁꯣꯟꯊꯕ yaure bani metia types kisina aduga mana most probably anga khende jina amaduna achau chau weight bearing the bone achau chau samna da sida ta gangi chumba jingje khoi kanu high fever kanu kani sigisina khona humericide radius alna gain lei ko makha da sida fever tibia fibula just achau chau bone da osteoarthritis na but in rheumatoid arthritis to jina macha bone jingje metacarpal this is the metatarsal khong da hara gana si macha ni set bon ni pan lei samna da ko step word lunet and made the pg form and the capet mem lei de the vegetative pan is lazy asumba de gi si macha si ji rheumatoid arthritis na re khalo ne ma ji ki alsi radius ni ko radius bone ni sin ulnar bone sumai da thekta la ka na ma di thektor ka doi ne ba bone ji ha di ki mati ma deformity to raga ma ka ni ki tongkhala ga ma deformity to raga chapkhala ka ne ba sida adu gum ji yam thing ne ba ado osteoarthritis magi saru do pathara ga ji saru ji ke do ge aku gi saru ji gi mathak che disc samle ba disc da ko cartilage cover to ne ba this cartilage se chum seasonal ko diman tumak pa ne ba tumaga ma da thengna rak pa da grease yarak ta bagi na ba phar ko du osteoarthritis ne ba but in case of rheumatoid arthritis aduna magi ne autoimmune disease la ha ko ta na magi mya swelling magi na inflammation mya to aduna to ngam ani ji khena ba je si le rheumatoid ka osteo khena is osteo is na so the rheumatoid na ko yin sa fingers ko ko ba sama su gi joints ne ba ado doctor na sa hojik so habi kre ko gi masigi si saru da pas lak pa gi factor ko le da saru gi atopo mayam ko le ado ma grease su yarok to bagi factor bana ko gi ani si movement se free movement ja da ba na bagi film am su lak ado de grease si la han da bagi maram masi padhar pe maram se kari grease asigi jiki calcium wala pa cartilage sathala pa season of help bagi season of the hel amne si ani ji pathari adana pathari gi je wale adagi kayum kanda si pathara matung da khoi gi shokhi ba pan gi ba le dana pan gi mafam ji da khoi bone spur ina tawre ba ko anoba bone ma cha mum song khala ba adu phibam jarak ta ba dislocation tar ko ha tare ne adman tor ga su nari e ba si ado to sinna bai si samna kanda sahi sam suba mi sulai ado hariba leina sidina da ado sahi ni phum manga da ko gi yankhai hompu suba da su nga sahi hariba leina si dum dai ado di sahi sam suba da su dum ma si di sin dai ne do ka mai no si sin ba na hai je sin di sahi sam suri mi su sin da kanda sahi sam suri ni ado ma na da ba do kana um na sahi yo do sunai asi si samna huji ki modern age da di ado yam na khoi na knowledge la ai jiti ai bi khu saru gi season ba je kamana season na ni hai ba ji jiti yam aware oi de hana di tarom de jiti daily aerobic exercise to re khoi exercise yam thar ka khoi da no mo gi 20 to 30 minutes no exercise to bi hai ba sahi cham suba ai gi hospital admit to patient na le ba nothing ma ka su to gi de ma kitang na re lak pa ne mon jing ba kan osteoarthritis su le kai le te but 20 years to dum lai ma no autoimmune disease bi na ma na 40 50 si average lai na khoi ne ji gi thabak suba ni pi sing ji si da na oi ba adu ga ji ki mi ji khane day to day my diet fajana chajaba daily normal exercise tawjaba matam jana magi jiki calcium ke wat pa koina hana khangdok pom darkar oiba 40 sur aga di ni pije koina test tok ba siki tare na tang lakpa matam je adi amung la yana aduga hapta amale ga tha ni lega amuk record tor pa jo se da je ka tok ding se tor ga tok bun te ba haurak pa matam je angata ani da kum tor pa se da khoi hai re nang ge je o te da ju or pa ja bon me bon de jiti test tok si bi ma tok si ga na khoi hai ba ko bon de jiti test tok si hai ba ka bon ge jiti test tok ba my normal je -1 to 2.5 se this is osteopenia hai asi la ka dora bani ko 2.5 -2.5 la ga di ma osteoporosis la ani osteoarthritis la tor ne ba aji matam da gi akhona ma on the precaution lobi ra ga di na de ba hai di nang my exercise tawro calcium no mai wat na ba charo adi gi kari gi cha ba thak pa diet se phajana charo adu mai tawra khon advice to bi ra ga di mo na de ba se su o maro na khogi nu pi da su manual labor gumba agi pasa nu sa thabak su dun ko tna paisa ta le mo gi pa ba ga phang da ba sa ba na wat pa sim me am da na hen ski problems le gi le ba sai 70 80 ka 10 family hanu bi male ba but daily ma exercise to wi
ꯍꯅꯨꯕꯤꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡꯁꯨ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯥ ꯃꯦꯅꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯤ ꯃꯁꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯍꯟꯁꯦ 70 ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯃꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯅꯥ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯑꯅꯥꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦ ꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯇꯧ ꯃꯉꯣꯟ ꯊꯦꯛꯇꯣꯛ ꯊꯦꯛꯆꯤꯟ ꯇꯧꯔ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯗ ꯏꯃꯥ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯥꯔꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯥꯗꯦꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯑꯣ ꯐꯔꯦ 이ꯕꯦꯝ ꯑꯩ ꯁꯤꯝꯇꯪꯗꯤ ꯍꯪꯒꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯔꯨꯝ ꯃꯔꯥꯛ ꯁꯨꯖꯕꯅꯤꯅ ꯅꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯁꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯈꯣꯡ ꯊꯦꯛꯇꯣꯛꯑ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯨꯠ ꯊꯦꯛꯇꯣꯛꯑ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯌꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯥ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥ ꯑꯩ ꯈꯪꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯌꯨꯛ ꯇꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯃꯈꯣꯡꯁꯦ ꯊꯦꯛꯇꯣꯛꯀ ꯊꯦꯛꯆꯤꯟꯒ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯑꯣꯞꯄꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯁꯣꯝ ꯂꯣꯝ ꯂꯩꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯈꯨꯠ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯛꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏ ꯊꯥꯅꯕ ꯁꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯃꯦꯗꯤꯌꯦꯜ ꯇꯨ ꯂꯦꯇꯔ ꯁꯣꯝꯗꯣꯝ ꯁꯤ ꯂꯩꯊꯣꯛ ꯂꯩꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯖꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯦ ꯖꯣꯏꯟ ꯈꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯈꯨꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯈꯨꯠ ꯈꯔꯦ ꯈꯨꯖꯦꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯦ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯅꯥꯒꯟꯗꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯗꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯗꯇꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯗꯇꯁꯨ ꯂꯩ ꯁꯥꯔꯚꯥꯏꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯗꯥꯏꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯁꯦ ꯅꯪ ꯂꯦꯡꯖꯨꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯗꯁꯦ ꯗꯦꯁ 33 ꯕꯣꯟ 12 ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯥꯔꯚꯥꯏꯀꯦꯜꯁꯦ 8 ꯂꯩ ꯑꯗꯩ ꯊꯣꯔꯥꯁꯤꯛꯁꯦ 19 ꯂꯩ ꯂꯝꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯅꯦꯕ ꯉꯛꯀꯤꯁꯦ 7 ꯁꯥꯔꯚꯥꯏꯀꯦꯜ 7 ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯩꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯣꯔꯥꯁꯤꯛꯅ 19 19 ꯂꯝꯕꯔꯅ 5 and sacral 5 coccyx 4 that is the 33 complete bones ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯉꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯟꯁꯦ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯕꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯦꯡꯕ ꯂꯦꯡꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯜ ꯕꯣꯟ ꯍꯥꯏ ꯄꯦꯔꯥꯏꯇꯜ ꯕꯣꯟ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯦꯔꯥꯏꯇꯜ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯁꯤꯄꯤꯇꯜ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯇꯦꯝꯄꯣꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯦꯡꯗꯦꯕ ꯐꯤꯛꯁꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯁꯤ ꯂꯦꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯛꯁꯝꯅ ꯂꯦꯡꯍꯟꯕꯅꯦꯕ ꯉꯛꯁꯝꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯁꯦ ꯉꯛꯁꯝꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯔꯚꯥꯏꯀꯦꯜꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯦꯡꯍꯟꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯔꯇꯤꯕ꯭ꯔꯥ 8ꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯔꯇꯤꯕ꯭ꯔꯥ 8ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯗꯁꯦ ꯆꯠꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯔꯨꯝꯕꯗꯣ ꯄꯨꯔꯛꯑꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯨꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯖꯜꯂꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ there is stenosis stenosis ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯖꯟꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯔꯇꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯗꯁꯦ ꯁꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯅꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯖꯜꯂꯤꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯉꯛꯀꯁꯦ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯉꯛ ꯀꯣꯟꯕꯒꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯂꯩꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯕꯅꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯍꯟ ꯁꯨꯖꯟꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ 100 130 ꯑꯩ ꯏꯙꯧꯒꯗꯣ ꯉꯟꯇꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯛꯊꯟꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯟꯒꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯡꯁꯟꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯎꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯌꯣꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯅꯣꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯥꯔꯚꯥꯏꯀꯜꯁꯦ ꯃꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯅꯣꯁꯤꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯔꯥꯁꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯡꯗꯦ ꯂꯝꯕꯔꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯝꯒ ꯀꯣꯛꯁꯤꯁꯀꯁꯦ ꯂꯝꯕꯔꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯝꯒꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯅꯣꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯦꯗ ꯎꯕꯗꯀꯣ ꯁꯥꯔꯚꯥꯏꯀꯦꯜꯁꯤ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯥꯔꯚꯥꯏꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯅꯣꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯥꯔꯦ ꯃꯉꯛꯁꯝ ꯅꯥꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤ ꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯥ ꯁꯨꯖꯟꯈꯤꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔ ꯊꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯅꯣꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯕꯔꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯝꯒꯁꯦ ꯂꯝꯕꯔ 4 5 S1 S2 ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯑꯩ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯂꯝꯕꯔꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯒꯤ ꯁꯝꯅꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯅꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨ ꯂꯥꯛꯆꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯂꯤꯡꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Angels Coaching Center, Uripok Polemlaika, Imphal. Admission starts for Class 10 Revision and Class 1 to 10 Foundation. Our achievements: 11 position holders in 2013, 2014 and 2015, 20 position holders in 2016, including first positioner. There is an unparalleled coaching center in Manipur. I see success in Angel Coaching Yarn Body. Angels Coaching Center, Uripok Polemlaika, Imphal. Admission starts for Class 10 Revision and Class 1 to 10 Foundation. Our achievements: 11 position holders in 2013, 2014 and ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯕ
Northeast India Development Party asi iramda Manipur gi chakha thorangi damakta hiram khuding da kathokpaga loinana apunbagi pangalama sagaliba political party amani NEIDP na lisani tara tarita pangthoka doriba taramanthoi suba Manipur Legislative Assembly mikhalda party asigi damakta miyagi mahut sinduna leibaki thodang lobinabagi damakta tampaki constituency nifumakta mirep oibiningba madik charabam di leibaki chana kanglon gi oina akaiba leiti habi khudam leibiba masa masa gi constituency da miyagi support fanglaba miyoisina paujada sipizari arepa apamba leibiba singna isagi biodata makada pizari ba sari yohon birakna kanganzari ba Northeast India Development Party Sagolbantera Lakrakon Leka Imphal West. Admissions open. Temple of Learning School gi admission hauzare loinana school lasina chahi tarama pung farak pagi harau tayama fongdok paga iroinana satra satri sing naming chanbada kudong chaba kayam pizari kudong chaba sing asi akaknaba sit kharakakini thu naming chanbiyu kudong chaba sing si mangan biganu akupa marol gi damak Temple of Learning Kanchipurda contact tobiyu. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Pain Relief Ointment Khwang naba, hok chikpa, tang chikpa, amadi khu naba na singbada sinaba yarba Ozam Lipsap Group na puthok saba Ozam sinabiyo. Break kemudian the impact healing being tapi punam amukan natram oksidi. Aku ngasi karena jadi besi arthritis amasung homeopathic treatment habi matang tani. Ku dokter usaha ku unazab ni dokter amukan makata nak khangzen ngasi. Kau kau kan khwang na ba bagi pos yang kaman wina sumnai. Aduga kau youngin seru hai tare ko. Masih youngin seru spinal cord ki kan se problem se masih ga kau bone related kau disease hai tare anam se. Masih matau keram na kari factor na ham na masih anam se na kamai thon bal. Si maroy na weight bearing oigali ko haibadi arumba puba adagi masanoi ganba hadi mi masanoi ba jawbo singji moi weight to pressure pirakpa adugumba yamana di moi oigali adu calcium deficiency leiraba chaba thapa matam jana magi jiki koi phangmam thopa diet tham antioxidant oiba koi gi vegetable haisu kedin broccoli gumba cauliflower gumba adugumba marang kaina dum jabi wa adagi di nuts gumba adagi beans ta haragana koi gi angang ba beans to red beans adugumba chabiba adugumba marang kaina chabiba habini mon haise adugumba chaba midana kyana gande adi sana sangna chaba phangdaba thabakti wana mu sujaba arumba ta sum pusalakpa aduda khwang je da mon pressure se lakpa adi pot arum marang thangalaga bubanu mugi magi hentu ngau to ba mijingsi asidana yamani nagal adu jamlogan mami tesu nagal. Okay doctor masisi maruina hentu mau thabakti yam sujaba wana thabak sujaba dasu ko gi chaba thakpa wasaba dasu nare adubu sum ina khunba chaba su phasan chaba da yam na ba su koi thingnai koi khwang na sin bisin moisna karigin masan uiba adagi thabak suning daba hamjal lagi hipchal leiba ena khun bana haraga di moi kaimna nasa movement je tawde dana amani hina tawkiba taw ma tawdu amazna yam hina tawkhga chaba walak amani tawdana adu hipchal leiba hipchal leiba masih fatti aduna khogi movement si khogi exercise kum to ba sin ba song ba mam si yam kan ba magi yam 20 to 30 minutes to bi haji 20 to 30 minutes ado gadi masi especially atopa mayam su khoi exercise di khoi haksang gi ona topa leina mayam dagi su leina yam phabi go off mal le do arthritis ki ona su 20 to 30 minutes nung ti gi to busna yam na khoi gi sang tan bagi asoba pambai oi hebni to kan takpi si aina haije sin arthritis lak tringai da akoina hobasina precaution oiba adu but arthritis laba ana oiragadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗꯣ ꯇꯥꯟꯅꯔꯅꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯌꯦꯡꯉꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯃꯤꯑꯣꯄꯦꯊꯤꯛ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯏ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯥ ꯂꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯒꯒꯤꯗ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯀꯨꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯀꯨꯄꯪꯆꯔꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯇꯨꯗ ꯇꯥꯛꯑꯒ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯅꯥꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥ ꯆꯣꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥ ꯂꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟꯅꯤꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯅꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯇꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏज ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥꯁꯤ ꯆꯪꯗꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁ ꯅꯥꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯃꯤꯑꯣꯄꯦꯊꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯅꯣ ꯍꯣꯃꯤꯑꯣꯄꯦꯊꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯣꯃꯤꯑꯣꯄꯦꯊꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯖꯩ ꯇꯧꯖꯕꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯄꯤꯗꯤꯃꯤꯛꯇꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯗꯦ ꯁꯣꯏꯂꯤꯡ ꯃꯗꯥꯟ ꯄꯣꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯂꯣꯄꯦꯊꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯦꯟ ꯀꯤꯂꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯟ ꯀꯤꯂꯔꯁꯦ ꯆꯥꯕ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯣꯃꯤꯑꯣꯄꯦꯊꯤꯛꯀꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯄꯦꯟ ꯀꯤꯂꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯐꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯁꯥꯏड ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯣꯃꯤꯑꯣꯄꯦꯊꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯅꯦꯅꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯦꯅꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯋꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯀꯣꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗ ꯕ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯥꯔ ꯕꯤ ꯁꯤ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔ ꯕꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ 10 times is very ꯄꯤꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯁꯦ 10 times ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯥꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯥꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯆꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯏꯅꯨꯠꯂꯤ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯦꯜꯊꯗꯒꯤ 26 ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ 2016ꯗ ꯍꯦꯜꯊꯗꯒꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯦꯅꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯂꯣꯄꯦꯊꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯃꯦꯇꯣꯏꯗ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯥꯏꯕꯨꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯟ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯥꯏꯁꯇ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯁꯇ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯣꯃꯤꯑꯣꯄꯦꯊꯤ ꯅꯦꯅꯣꯕꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯣꯃꯤꯑꯣꯄꯦꯊꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯗ ꯇꯧꯖꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏꯁꯇ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯦꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯏꯁꯇ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯗ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯖꯦꯏꯒꯤ ꯐꯈꯤꯕꯁꯦ ꯕꯦꯂꯥꯗꯣꯅꯥꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯅꯣꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ within 1 day 2 day da hiji swelling ji handagreba adu apomba ji aduga maji magi duration je 7 to 15 days 1 month phau leiba yawgi haiba adu hiji ki allopathy ki hiji ki ibuprofen gumba steroid se piba kanji asidana kamai dagi da pung khara gi subside tawraga ama ta horakpa aduga cartilage ki destruction je ji cartilage ko gi sharu gi hiji dis to da na cartilage ma ko gi lei haiba ji aji de ji ocean mangami haiba ji nenu na taw ngami haiba ji mai masana ju health da hagireba adu homeopathic hidaksi placebo ni haiba je myam je nei times of india statement so many ko india da su masi yam haiba ni lo ko nati ha placebo na hikai placebo haiba di hidak nati haini ni mo haje placebo di hidak nata ba di mangonda pang hidaki maya chat ba kan pateng pang bi badu placebo di du khatang oiba but hidak ti nati sini mo haje but as koina india da koina mina panganga su koi taba yadi science yam sakhotle mana haiba su aina khumbu yadi adui muhutu da akoina khangbadi hijiki iit bombay da IIT Bombay da angang amana kana tawiba ma hijiki homeopathy hidak se placebo si oibra oidabra haibaje mana homeopathy hidak si di koigi animal de lawi adagi vegetable de mineral de lawi adai sarcos nozos kan incontrollable me amle so minile ad mineral de lawi hai ma hidak si baza de lairaga mineral se ma pup tawib tawo si da mana jemba kanda hijiki hidak se hijiki ni pamsa si prasan kawi ma chemical engineer satrani IIT Bombay gini ad mana test of my thesis ta irameba extreme dilution of homeopathy medicine retains starting materials hadam hana gi jauki ba materials kudi makse phangi haiba se mana Mumbai da magi guide valeria jin ibiram meba adu akoi so proud that akoi mina pangangang bodo anu janing de okay doctor dun de khonum khajing si akoi arthritis si especially manipur context di yam phajana wangna akoi common oina leiram nina masi homeopathic treatment to matam da akoi gi mi mana magi saru sarang sikpana ba hobi magi karamba symptom la kan da karamba matam da homeopathic ki treatment se sangsila kan di yamna thuba thuna phaba ya ba treatment ki oithopa ya ba conditions lei lei
lay hadi ai ten beded homeopathic hospital hi gen hospital mung da lay jerami matam nu da ai gi patient samna ha da khoi da lay patient ji paralysis lai aduga ajiki arthritis se yam better moi di bayim da su hal ni ham yawe ba moi gi treatment ma na maning thung ta last psychiatric lak ba yawe adi ma je na sta ka chalu re guwahati da gi ko ai first patient je ma ka non guwahati da chalu subda ni ko ma ko da gi ni adu ma ji psychiatric lak re ma yam na wa na ma cha hi lok cha rak pa ya wa na su no ma ga man ma na pa gi ma na pien da ma cha ji ma pien to bi mi ko adu even ma tum ba ya te pien du na ma gi jolam bi jare last ai ni ga da gi ma jolam ji lok tho e tum ba bi je tum ba je pha le chik pa na ba je pha le adu mai to ro phagi adi ji la na pen gi da mu ta di khoi da le ji ki sang sik dai pau da ko yau sulup za na ki doctor na habi ba patient se tang kai to ba patient to ji habi patient se ma gi anab da kai pau ki sang yau sulu lu za no severe ai ji ngi patient severe ai severe se ma gi salu se pa ta pai ra ta movement se ya ko arthritis na arthritis se da ne rheumatoid su yaw ram me gaw su lei re osteo su lei re anu ra pa gi loi suri ni mo ndale ne mi ji adu pharaga saki yam nungai je ai di tha humuk ti le na mi ma adigi angang amale rami mari muti arthritis ka gout ka ni purami ma su em sa su satlu re beler su satlu re adigi nimhan sa satlu re akoi gi rim sa su jenge loi jeng pe se ne angang je ma 35 kg aina to pusal lakpada loi na ma sak da west oi re ma arthritis se to bada adigi fever se pe shimol je 500 sunu da ma hum ja lai daily 500 se sana lai ho le sana chi sana ma pen kile sa bang te pesmul join thin bane ba pen ke sa ma em kom ni ma satra se adu lai yam hai bagi ma na ho pitik si hai hai ma la si ju jari hai bagi pusalak pani amtang jeng jara pusalak pani ba adu ma gi lai ho je e khot na ba dai yam wa ho nei tham se tum da pa de mai lai se pa dai ji ma gi dam ho na gi ba do ko adu doctor haji fauda normally homeopathic da homeopathic treatment lom da sangsil paganda ko arthritis ko mari related disease sing se mai pakistan sang se kadai fauda le ai sen person ni hai ai jeng je ba ai sen person ni hai je ina ai ana ma jing bu ko ai thawai khatang ngau de dig tang je ba ai moi da di hai ai na jing patient je da no ai na hai ba matam je chang nai na lakpiu adu ga ai ga nang khang na ba je ngasi khang na ba na ya de ja ba da na ga ga tha hum de tha taru ti loi na si hai na moi da seng na je adu moi je yam nung sin bam je ai na ju yam system je yam nung si adu ga ji arthritis je kam hai ba walgi arthritis je kan ma to 12 October 1996 tagi chum cha tharak poduna chum cha thari dana wala da ji je cha thari wala ji hai ba ko is your hand take action hai ba di patient ora ga su nang na dore si dore hai ba se kain khalu nu ba nang ngam ja bi da nang su khotna jo ba hai di ai na re ne le ba na ta ba makut na jari ma pai na khona ma gi normal duty se adum tok jo plus ai physician ama oina aina su ko mongon da kari pang bi bajage ai gi relative ta bo su nong to sat pi daga ai ipa do re ima da bok to gari leng ya da bu ma su smai to si hai pang bi ba se de te wal e ji ma team ne ba adu gi pangan da aina su yam si na ma do gi kano da loksal laga hai tare objective to yam na ma do apply to have nyam ma je doctor duga khoi nung khangjin si khoi gi allopathic ki khoi gi line lom hai tare khoi gi saru si khoi gi samjan na ma da ya da na khoi marak ta ga khoi gi kano si bol gum ha pa ga khoi nom thok nom sin ya ba ga mu lai re ati karim ba kan da khoi gi surgery hai tare operation to bai da ka le ba kak po ko gum ba le ba sum ba ke si homeopathic ki oni di lai ta bra no adu ding amaroi this is destructive ma oi re ma kai re loi re toi re ko ma di replacement to deni arthroscopy to deni a samna je ki femur bone je chat na loi re ma kai yaw dre yaw de ma tam de di ma kai season na ba ya de adi ma tam de je ki kano do hap to ni charu kano do steel gi jot kum ba do ma ga ma homeopathic oni su lai ga like adu like te ma serious lai na this is surgical case medicine de jeng ba ma tam lai na khoi je adu na akhoi gi stage da ina hai do because nama ma tek ba kai ban te ni ma tha ti si tek ba kai ban te dana ma di autoimmune disease homeopathy te di yam thin pai ko di homeopathy na tawri ba treatment je di kai no di sumai na koi master handyman hai ram me ba ai di homeopathy hai ba je ko ji vital force je koi pangan je health se vital force na kalling gi di ko kal hai ba vital force ai ji u de ba ko ji pangan je na choli hai ba je ko adu there is dynamic force amana ko da kai ba ma ana bacteria khang di virus na changi je ne uponte changa ba no na re ne ba adu फॉर्म तारी का नाना फॉर्म डायनामिक फोर्स अमना फॉर्म गनी हारम में अन होमियोपैथी की हिदाक से डायनामिक फोर्स मकन उदे मा ओजाना जो हारम में कोइना लाइतम मतम दा कोई हिदाक से यामना कॉपी माइनो रोय एटम बॉम्ब जे तो के मत एटम थुगा मागी पावर ले बदुमाना हिदाक से तो के मत रिलेशन जे कोई पोटेंटाइज तोरी कुदिन कले हाय बदुमाना जे डायनामिक फोर्स अमना डायनामिक फोर्स अमदा पीरा कांदा
फनी है बजे हाइरमीब अदुमाइना होमियोपैथी दाक से फरीमनेब अदुमा सर्जिकल केस तदी दे ऑल द कैनो थेरापी में कैनो पैथी खुदी मक्से होमियोपैथी और आयुर्वेदिक और योगा और एलोपैथिक और को मागी देयर इज द स्कोप एंड लिमिटेशन इज देयर हाइदी एगी स्कोप ना क्यामनो मागी स्कोप ना क्यामनो हाइबजे खंगदोइनेब केसो जें कांदा दि मा सरुजे ती एने सिजे वाइ तौनी यारो दि फर्स्ट स्टेज माजी जागा तो बजु लेब अदुगुमो अरगना कोने माजी सिदि जाम टेक पन्ना टेक कस्तो सिदि जम जन बेट रेस लबिरगा हिदा खरे पिजरे जे जी जादगदि केनो तोक्सी था निम जे जे दो सर्जरी दम थासी हाजे हादी अखोय गमोय गा जे दुम ताना ताना ला तोप तामनेब आई सिस्टम ना फरे माई सिस्टम ना फरे बिया देबा आई हिजिकी रिमेटिक आर्थराइटिस जे मु पेननिना यारी पेन किलर से पिजनिंग दमनिना आई सिस्टम ने फाई हाइदोनिब रिमेटिक आर्थराइटिस को मकै केंग साइ पेन किलर गुम से या किसी न दबा दुगा साइ होमियोपैथिक ट्रीटमेंट्स ना अखोगी स्पेशली सर्जरी गुम दु याव द बी एरिया संग ददि आयामबा मदुना फन गिबंग आक्तनि फन गिबंग मे हाबनि पैसा संग संग दबि साइड इफेक्ट लेतबि मसुम मदु अखोगी लो कोस्ट ओइरे अदु हक्सांग दसु गाइ दबि द फन बगी कनु सुंगम मे हाबनि याम नंगाजे ngasi डॉक्टर सलाम उषा सिन्हाना अखोगी impact ki studio da lakna impact health link ta arthritis and its homeopathic treatment have gi matang da akoi gi viewers sing da marik sum ba wafum kya ama arthritis ma to kram na hori akoi na kari section thawang lokani amasung homeopathic treatment na karam makhan gi treatment piri kala bhaw da masin kana piri kaina have wafum kya ama khak ngasi thambi khibi gi damang ta doctor ba makana thaga sa phone tosri lenina meyang tabri ba punamak gi mathangi impact health link ki edition phawbi onadi meyang tabri ba punamak gi kaina mathangi